guys, karan nagatag Among Us. So nata diri ghost lang ko kay bago pa ko nag-spawn. So yes sir, gusta. So let's go. So top imposter, sumang siyang top imposter. Cool kayo ha. Okay, ba magsuot sa tabi. Pati pets karon kay so kung hots na lang. Okay na akong sorry, ako hats. Okay na. So anyway, let's go. Okay, before we started, pag-subscribe mo guys, kay nagagami akong views. So wala. First game na ako, imposter video ko. First game na ako, imposter ko. Wow! First game na ako ba? Oh my god. Lucky kayo karon ay, di ko unlucky karon na. So, lucky kayo karon. So, yeah. Oh my god! So, karon, ada. Oy! Akong kasama. Nikuan na ni kasama. Kinsa dito? Ano yung kasama? Nakawala ko balo ha? Wait lang. La! Dili, ako yung patayan na ha? I'm not. At cave, kinsa man. At cave, kinsa. At cave. Woo! Ikaw. Ano? I don't know. Uy! Why me? It's not me. Okay. Oh my god. Oh my god. Yan. So, we keep going. Okay. Kinsa man? Kinsa? What now? I don't know. Okay. Woo. Woo, like woo. Kinsa, uy? Gani. Don't rise bro, gani. Wait lang. Oh my god! Nga naman dong! Okay. Amazing kay ko. Oy! Wo, kinsa? Kinsa wing ko? Oh my god. Ato ikilang white. Langan ako. La! La! Ano naman ako? Piste mo, yawa. Yawa mo. Yawa mo. Nyugit ka rin. Sige lang ka. Yawa mo. Yawa mo. Yawa gitu mo. Yawa gitu mo. Lul. Sorry.
your time. Do not waste my time. Cause it get me very annoying. Don't waste my time. Go, patay dim. Go, patay dim. I trust you. Go, patay them. I trust you. Go, patay them. I trust you. Oh my God, she's going now. Oh, man. Nga naman ka-block. Dili kita ka. Ay, naku niyo. Bahala na siya. Asa man si Kon karon Indra? Ay. Fake test. Raman na pay. Maybe. Ay. Go. Boring. Diba? Victory! Wait, ang slow. Careful. Nice and black, please. Hindi ko ganun sa akong hot siya. Magpilit ta. Hindi ko ganun sa akong hot siya. Kasi in. Uy! Reyna! Woohoo! Reyna! Lang. Okay. Bawat nang takay. Kanin ko duwit mo yung ating lamig nyo. Oh my God. Nag-copy naman. Ako lang. Ay, joke lang! Di ko. Bahala ka da. Dili ko mag-username. Crewmate. Sign ako. No! Imposter gihapon ko. Langan nagkalo man ko. Yatay. Imposter ko. Ay, hello. Wait lang. Okay. Okay. Act like normal Joke lang. Act like normal lang tayo. Oh my God. I'm so happy right now that I'm not shooting anyway. Okay. We just act like, you know. This CCTV dito. Oh my God. Lalaruan tayo dito karon. So, I'm so. Lah, ano naman? Loh, bukan lang din. Ako man jod. Bugo. Alam ko kakilsag usaba. Luwi kayo. Ang imposter ba? Luwi ko ba? Ako na lang dyan. Luwi ko ba? Diba? Kung hindi ko makapatid ni Pisig Usa. Okay, try the best na nato ni. Basta hindi ko na mga hot ni. Ay magkong. Okay. Mushroom. Let's go. Coba kayo. Ay, sus! Okay na! Yan na. Okay. Galago na ako ng kulay puti. Asan si kulay puti? No? Kaya mas nabagupay.
Punita. Punita ka. Sus. Ambot ang tani eh. Ay, naku. Punita ka. Ay, guys, first target. Kaya kung ako yun yung first target. Malintikan yung mo karon. Yung first target. Target pa yun, agay. Hala. May mga pucha. Dili ataan nida. Wala pucha. Kaya lang kayo. Kaya. Mana? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kay blue? Blue man siguro? Ano ka blue ba? Blue is pretty. Okay, we just go from blue. You know. Pucha! Pucha, this is not juice today. Puchang ina. Kapit na siya. Pucha. Putang ina. Panita ka! Ano ha? Orange pala ha? Orange pala ha? Sino? Orange para ha? Orange. Orange ba? Kinsa? Uy, pink ba? Di ambot eh. Ambot, oy! Orange na lang yung gigig. Madipit ni. Bala, madipit ni. Basta. Wala ka na matay. Okay, putang ina. May nagsikwan yung. Woo! Let's go! Meow. Lo! Yes! Victory! Let's go! And that is, guys, hopefully nag-enjoy kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe. And benten nyo yung notification bell para ma-notify kayo if na-bago na akong video. So, bye mga guys! Have a nice day to all! Thank you pala sa subscriber!